Byagambo izuba uw'abanyadini n'abanyamukago babana bakira muzeyi Kabi Sengozi otunje ikinisa cyo bwahaji bwayima yo kuruga maka. District Amil ahabwashema District Sheikh Jafar Kajimu yabarabo abarukuza maka ngwe bukorwa bishane nibo bari kushemesebwa batakajere kutunga hija. Abantu bebagikulaga ati yakoze eki n'atali musirama abuuza konkwa oko haji akasamaka ninga nga balaba nyokola tebikola ki hajati nki nabwe kityo saba Allah atukuuma hijja abazikoze tugezeeko ko watambula mu mbeera ennungi Allah bingatowamu bulungi. Twagamba na Hadi Kabi Sengozi warugamaka niko kutugera ngwe bari 40 naja kubimara arukuhasirira abantu imigisha ngo kwe dini rukuragira 40 ati kuriya itwagire ko kikayo ruhangana ku sasira ebyawo byona na kusasira ebyawo byona osanko mwana wazarizo obedi nabwe kiwarugayo wote utagire kwedibaga noteko kumare biroba 40 buri cyo kusaba cyona ruhangana kigarukamo buri cyo kusaba cyona na kigarukamo nabwe ni hine byesa bireyo akaba mwaka bimbera wakwana rawe kuduwa iranga bogede ntina ku 40 buri cyasaba ngaba cyane kuriraho umusubiro kubanga agenda kusigara abanyaka abantu bajyane bamwe bakompera ngo babakuduwa. Edini y'Obusiramu eine mpaji 5 kandi mpaji ya 5 tori kujitungo tajire maika kandi nyo mutwa kuntu nyo ninti nibanza abantu mire nkatwara kimwe kubanza kibanza nkayenda no kubasebera kukirana nyo ako buri muntu wenangizire gukora kaka bonsa bire mbere takumuyara rimi rwanje bwayima yo kikoma kaje babanza no kurumbedwa atyo nukwe Kabi kubaha sirre migisha no kubaha mizgo migisha gashoka maika twakire.